Eenyu nama eenyuun isa? Hai abdii ammaani dubbannaan dhugaan kuniin baateetti sobdinatti jiraa jirti mucooni. Ana ma eenyu nama naa jedhaa baraan. Ana hamanuu qabda taa'anii waan maatiin dubbadhu. Kinini na wajjin illee deemtan mana kiyya illee galta. Kanuma ካልሰጣችሁ ከኔ ጋር ማትሄዳችሁ የኔ ቤትም የላችሁ ምናምን ሲሜን ማጥፋት አልፈልግም። ከማንም ወንዶች ጋር ና ይሰጣለሁ አምጪ አስከን Ashamar kafuni daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata rabbii han nagaa kodha egaa bakka jirtanitti nagaa naaf taa'aa daawwattoota fi hordoftoota keenya arra waan ajaa'ibaa waan dhugaatan dubbadhaafanii yaada dhuguma dubbachuuf jechuudha minyoot halkan qixxee yeroo rafnus bilbila kana yara saati yaasaa bultii eenyu jira kaasaa akka softullee hin beeku dhugaa dubbachuuf jechuudha garuu akka caraatee yeroo mara hinna softii mucoontuun maa hinni kana asoftutun eletan yeroo hunda ilman itti maanilleeni maa inni minyoot maalirra jirta akkam gochaa jirta eletan waan tokko tokko akka bolummaatti inuman gaafadhaan ittillee himaan jira tureeyyu garuu yaa'u yaanni nama tokkootiif yaanni nama tokko wal fakkaachuu dhiisuu danda'a tariitii waan ani shidhaan jedhe kun shidha hammeenyaaf ta'uu danda'a tariitii akkasis ta'uu danda'a dhiisullee danda'a hin barreellee garuu waan hundaafu garuu akkan amma abdii kottume yaani waa tokko sitti maafanii maaliif yoo jette mucoon tuni maalirra jirti maal gochaa jirti akkam oo jenne wayyaa jedhetan abdii kottume waan kana akkam goonaa ittimi ani arra boru sitti hima jedhetanii soraadhee dura ishee wajjin fixuu qabna jedhetanii callisee ishiinillee waan itti mullee maaltu si galchee maayinni anu beeka waan kiyya naan jettee asillee dhufte ergaatiin bira deemtees mucaan tokko dhufee dubbiseenii tureeyyuu eenyuun mucaan sunis maayinni maalishiiti kan jedhu gaafii kannatti ta'ee mucoon tun maalirra jirti booda rakkoo wayii warra qunnamee eenyutu itti gaafata sumaa miti jedhetanii abdii kottume jedhetan itti mee waan jedhu walumaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya hanga dhuma sagantaa keenya nu hordofa. maal gaadisi Nagumami. naga maal taatire Waan sitti maafani maa? maal natti Mee waan baay'ee sitti maa? ha Waan baay'ee waan ulfaatu sitti maa waan hundaafuu maal beektaani osoo sitti nimin gara biraatti yoo dhageesse yookiin immoo waan sun uumamee yoo agartee haruu dandeessa beektaa miti? maal jechuun anis akka boletti kiyyaatti inumaan himaatti itti maayira dhiisii wanta kanaa kun sin baasu jechaan illee jira garuu na dhagaa waan diddu maaltu si galchee waan si dhibu jiraayee naan jechaa jirti. eenyu siin minyootu Minyoota. yaa akki rakkina keessan kana fixadhaa isin jedha isin guyyuu minyootu isin kana naan jetti ati kana naan jetti maal fayyaa qabdan waan miti dhugaa rabbi shumaa jedhetan mi abdii kun waan biraan lolaafi miti maal rabbi shumaa jedhetanan maal isaaf jetti maal isaaf jetti ati halkan wal loltan guyyaa wal loltan maal isin ha mucoontu waan hin taane raawwa buute mee ana naga machisaa qoy maali natti hin qajeeli qajeela sittaani ma yaa ta'u rakkoon qabu garuu lan mucoontuun bakka jechuun haalli ishii irra jirtu kun sirrii miti dhugaa rabbi maal taate bakka jechuun mucoontu waa tokko booda taatee moo sumata itti gaafatama laal mucoontu si bira jirti miti dha tayyib maal taate na him kan ishiin gochaa jirtu kun sirrii miti dhiira haa wajjin haasawaa jirti halkan qixxee kana haasawaa bulti mucoon bilbila kan eewa dhugaa rabbi qalbii miti kan sitti himaa yeroo dhugumas sin jechaa jira anchi guyyaa tokko lama sadiirra akkanan godhin dhiisii waan tokko sin baasu booda waan taane osirra si ga'e muu booda hin rakkattaa maal goota maal jedhee itti meen jira afaan beektu jechuudha eewa garuu maaltu si naqee maaltu si galchee hin beektaa saashii miti kanaafuu ani akka boletti tiyyatti ishii yoomiin jedhe yeroo hunda ani garuu dura ishirraa fixee ishiin waan ishii naan jettu irraa hubadhee sitti hima jedhetan callisee beektaa hangaarraa eewa garuu immoo ammoo mucoontu waa tokko irra ishii geessee immoo boodaanii akka nama nagarra yookiin akka nama nageenye usuma jedheetu callisee atumtu maal naan jette maalirra geetti jedhe bilbila kanaa softurra bakka akkanaa kana walaa agarra nama hin taane nama ishii madaallee wajjin haasaa jirti yoomiin jechuun halkan qixxee kana saatuma bultii rimnu na dhawattee jirti ammayyuu asumatti jechuudha mucaan tokko dhufee dubbisee biraa deema eewa usman jedhe ani maan nan callisee garuu wanti kun maalii jechaan jiraan waan maan wallaalee beektaa maali ka dubbise kun maalinni ani eessattan isa beeka wal beeku ta'e akkam akka ta'e hin beekaanii bakka akka hin taanetti wal dubbisanii wal biraa bakka waan waliin jedhanii deemanaati reefu akkana
dabartin ture mana fincaanii ta'e bakka ta'e wayii deemtan ture Eeyyo. keessa ol seentee turte yeroo nunni beekta beekuu sun beekan silaamaan dubbadhaan ani maalin beekaa hin beeku ani eenyu yookiin kan maal kan qixxee kana kaatee saatee araas saatee hasaa bultu salumatti tokko keessaa dhufee taasee malee eenyu ta'ee isaa beekareen laali yaa abdii ani waan asitti himaa jiruuf ani waan kana jechuudha booda mucoon tuni namaa giteerra waan taane gootee dhuftee dhiqalaa qabattee galtee immoo booda rakkoon zooree suma bira dhufa beektaa miti kan kanaafuu immoo suma beektu soonatti nimiin waan kana akkamitti callistee itti armallee nagaafachuu dandeessami kanaafuu amma kun maal gochuu dandeenya akkam gochuu dandeenya akkamitti waan akkanaarraa ishii fageessinaa si jechaa jira ammaan isitu kana godhaa jecha eeni waan hin taane si dubbachaa jira waam dhaqii waam ka'iiti eenyu ishii dhamu ka'ee waam kun garesteetteetti ani waamu mucaan ana wajjin diina akkamitti ishii waamaan hay minyoot nee haa gaafadhuu misi biratti gaafadhu hol waan hin taane dubbadhamaan hay nee koy bayisi አቤት ምንድን ነው ምኑ ምን እኔ አንቺ አውቃችሁ ነው ፀሐይ ላይ አዎ አውቀን ነው ፀሐይ እሺ ምንድን ነው አንቺ ምን አደረኩ ከማን ጋር እያወራሽ ነው ማታ ማለት ነው ከማን ጋር ትወራለሽ ማታ በስልክ ከማንም ጋር አውርቼ አላውቅም ማለም በጋር ያለ ኩኖ ነማ ወጂና ሳይን ቤኮ አንጅርቱ ሲ ምን በላክ ነው ደግሞ እና ማታ ማተኛት አልቻልኩም ከወንድ ጋር ታወራለች ነው አለች ማለት ደግሞ ማታ ብቻ ሳይሆን አሁን ቅድም እኔ ሽንት ቤቱ እንትን ስል የሆነ ወንድ መጥቶ አንቺን አናገረ ማን ነው እሱ የማውቀው ልጅ ነው ሰላም ብሎ እሱ ሄደ ሰላም ብሎ ተመልሶ ሄደ ማቼ አንተ ሽንት ቤት ዘርክ በሰዓት ወደዛ የገባው ሰላም ብሎ ሄደ ከዛ ሌላ ነገር የለም ማል ሬስላ ሰውፍቴት ከወገሱቶ ሮኮን ጅራችሁ ባቴ ስላውን ዱብስስቶ ቶርታዩ ቆይ ላ ምንድነው የምትይው አንቺ ሰላም ያለው ልጅ ወይስ በሌላ ነገር አስባ ነው እሱ ላ በሌላ እሺ ማታ ቢኔ ከማንም ጋር አውርቼ አላውቅም የምር ነመቶ ኮወጂና ሰው እንጂረው እሶብዲ አሳጅ ትዋሻለሽ ውሸት ነው ማታ ዝም ብሎ ታወራለች ትለፋለፋለች እና አምንጋት አምናታ ያ አኪ እናንተ ነው ያ አምኪ አነም እናንተ የኔ ቤት ውስጥ ነው የኔ ቤት ውስጥ መጥፎ ነገር እንደምትሰራቸው አልፈልግም እኔ ምንም ነገር ያደረኩት ነገር የለም የምር ነው ከማንም ጋር አውርቼ አላውቅም ከፈለክ ስልኬን ማየት ይችላል የምር አከረኝ ሶብዴ ጅርቲ ዮሌ ገና ለገና ሶብዴ ታማ አብዲ የምር ነው ካንተ ጋር ለማጣላት ፈልጋ ነው እንጂ የምር ነው ስልኬን ማየት ይችላል አሁን እኔ ማንን አምኜ ማንን እንትን አይላል ይሄው ያ ስልኬን ከፈለክ ቆይ አብዲ ተሶበተና እሺ ፊዲ ጋፈድስ እንጀራ ቆያማን ዋንታን طيب ከናፉ ካንሽ ማይረተን ካስቲ ማይራሜ ዱግመ ዱባዱ ሱራትን ጀዲን እስቲ እውነቱን ተናገር በእናትህ አትዋሽ ሰልም ነው የምትዋሸው አብዲ ጠይቃት የምር ነው ከማንም ጋር ማታ አውርቼ አላውቅም ሲጀመር ማለት ነው ልጁን አውቀዋለሁ ሰላም ብሎ ገባ ወደስ ከፈለክ ማናገር እንችላለን ልጁን አብዲ የምር ይሄው ከፈለክ የራሷን ነው ይገልብጣ የምታወራው እንጂ ማታ ለራሷ ታወራለች እውነት ማለት ነው ልጁን አውቀዋለሁ ሰላም ብሎኛል አልከም ጉቱ ምን ሐሳብ ነው ሲ አራ ያሴ ኩኖ ነጋጅርቱ ማልጋዲስ ለራሷ የሆነት አንቺ ነገር ያው ለምን የምትዋሺው የራስሽ ነው እንደምን ሶብዲ አብዲ ሶብዲ ምጮን ካንሽነት ደበር ፈቻርቲ ሶብዲ አብዲ ጠይቃት ይሄው ለማመን ከፈለክ ይራው የሁለታችን ስልክ አይተ ማየት ትችላለህ ማለት ነው ይማን እውነተኛ መሆን እንደሆነ ለማረጋገጥ ማል አማ ኤኑ ነማኔ ኤኑ ኢሳ ሃይ አብዲ አማኒ ዱበናኒ ዱጋን ኩኒን ባቴቲ ሶብዲነት ጅራይርት ምጮኒ አናማ ኤኑ ነማና ይዳራ በራ አና ሀመኑ ቀብዳ ካሊ ወን ማን ዱበዱ ሃይ ወይኔ አንቺ ነሽ ማታ የምታወሪው ነኝ ያ ረቢ ሶብዲነት ደበር ፈቻርቲ halkan entu telefona ira wajina sa baka ini alfaligim halkan telefona enu to asa እሺ to asa ይራብዲ እሺ to asa አንቺ ነው ምትራ ነው ማታ ani ase himbeku kana sajuru shida am isin siget at isiget እንታ ሆነ kana ለምንድን ነው ሰምቷሽ የምሪው ማታ ራሷ ታወራለች ከፈለክ ልጁን እኔ ስለማያልኩት እንጂ ላሳይክ ይችላል እኔ ማለት ነው ማታ ግን ሁሌም አታስተኛኝ ሙሳ ሲጀመር ራሷ ተቀራሪ ሆና እንትን ነገርኛለች ሶብዲ አብዲ አመላ ፍጀለ ያኒ ካነን ጀደ ሰነ ካናን ስቲሜ ካናላለ ኪየህም በካይተ ሶብዲ አነት ደበር ፈቻርት ምጮን አለ ሲንገሉ ኩን አሁን የናንተ ስልክ አምጥ ፈትሻለሁ እንዴ የሷ ስልክ አልፈተሽ እኔ አምጥ አስከን እንከኑ ማፈን ከነ ቆይ አብዲ ዋና ላ ማነክ ያታይተኒቲ ይራወሊን ዋን ባለኪ ደለጋም ቴሌፎን ይራ ሐሳወሞ እንጃው መቃቂ ኡልፎፍተኒ ቦደ ማንሞ አብዲቲት ገልተን
አብዲ ዋና ከሴ እንጅሩ ነበር አስከን ስልኪ ማሊ አንቺ ስልክሽ እሷ ትስጥ መጀመሪያ እሷ ከሰጠች ችግር የለውም እኔ እሰጣለሁ ትስጥ አስከን እውነተኛው ሰው እናረጋግጥ ታረጋግጥ ነው ማሊ ነው ሮገተን ጠይብ ሲለችው ስልኪ አን ወማ አሳ እንጅሩ ዋንታኔ ማሊ ጠይብ ስልኪ ከሳ ከሰላላ አስከኒ ሲንጅራ እንቱ እንጅሩ ካስከሳ እንቱ እንጅሩ አብዲ ማለት ስትታገር አስከን ሲባ እሷ ትስጥ መጀመሪያ ፈትሻ ከዛ በኋላ እንት ፈትሻለች ችግር የለውም ሰላም ያሰጠን አማ ይሲን በቃ ያኒ የሮ እንዳ ወልመርኩ ደማል አማ ወነከና ይሲለችው አስከና ስልኪ ሁለታችሁን እዚህ አስቀምጡ አምጪ ስልክሽ አስቀምጪው ማለና አስቀምጣኒ ወለ ስላው ማጎቻ እንጅሩ ያ ወማ ጎቻ እንጅሩ አማ ሲቱ ቤከሞ ወማ ጎቻ ከጅርቱ ከጎዳቻ እንጅር አና ላላፊት አብዲ ቆላኑ ቤከ ስላይቶ ዋቶ ጎበለ ሰልማ ፈንዱ በደዋና ከናከን አስከነ አምጪስ ቢያይ ብያለሁ አምጪ አስከነ ትል እሷ ለምን ችግር የለውም እኔ እሷ ከሰጠች እሰጣለሁ ታስቀምጡ እሷ እኔ አስቀምጣለሁ አምጪ አስቀምጪኝ ሃይ አካስታናን ለማኑ አስብረጎና አከስትንታ አስፊሪካያስ አስቀምጪው ኦ አናን አስቀምጪው ነው እንግዲህ ምጫውን ማልጎራን አራ ሁለታችሁን አስቀምጣችሁ በእናታችሁ እኔን አስቀምጪው አንቺ እውነተኛ ከሆንሽ ለምን ትደብቂያለሽ አስቀምጪ ለምን መጀመሪያ ያነሳሽው አንቺ እሺ ለፋጎት እሺ ለፈጎና እሷ ብቻ እንደዚህ ታውራለች ብላ ማን ነው እውነተኛ ነው ማለት ነው እንደ ማረጋገጥ ከሆነ እሷ ታስቀምጥ ስልኳን እኔ አስቀምጣለሁ ችግር የለም ለፈካይ እሺ አስከነ ዱር ሰሳ ካንሽ ተበደሚ ያን አብዲ ካንሽ ተበደሚቲ መታን ከዳን ባስ አስከን እንፈተሽ አስከን ማለት ፈተሽ ታውለ እንጅሩ አስከሳ ሃይ አምጪ አንቺ እኔ አልሰጥም እሷ ካልሰጠኝ አልሰጥም መጀመሪያ ለምን ጀመረችው አልሰጣችሁም ስጪው እሺ ቁጭ በሉ ይሄ እኔ እሺ እኔ እሰጣለሁ ችግር የለውም ላ ዮ ነውነ ትንከኔ እኔ ነው ጂሌ እንደምተ ማነክ የለኝ ገልታ ካኑ ካልሰጣችሁ ከኔ ጋር ማተዳችሁ የኔ ቤትም የላችሁ ማም ሲሜን ማጥፋት አልፈልግም እኔ ከማንም ወንዶች ጋር ና እሰጣለሁ አምጪ አስከን ሃይ ዴማ እሰደም ነው ብልብለኑ ከንቱ خلاص ፈትሻ ተደስልኩኝ ጭራሽ ላ እዚህ አይደለም የሚፈተሽው ቤት ውስጥ ገብቼ ቁጭ ብዬ ፈትሻለሁ እስከ ነገ ምናምን ስልክ የላችሁ ከዛሬ ጀምሮ እናንተ ስልክ ማያዝ ክልክል ነው كيف هي تلالاችሁ አትለ ቴሌፎን አቀበት ሲለች አብዲ ያ ረቢ ፍመክ ያዱበደን ጉዲ ታሟን ባንቺ የተነሳ ነው እሺ ምን አብርሽ ነኝ ሲጀመር ማታ አንቺ ይርሽ እንደምታውሉ ነኝ አንቺ አትዋሽ አንቺ አልነበርሽ ያረክሽ ይፈትሻል እኮ ታይ ያ ወጣሽ ምስልሽ ሁላ አንቺ ለምን ነው እንደዚህ የምታረዩ ግን አንቺ ከሱ ጋር እንደማጣላት ነው አይ ሁሉ እኔ ምን አጣላችኋለሁ እንዴ አንቺ ሳውንስ ሰለችሽኝ እሺ አራዘን ባይልኝ እኔ አላጣልሽ ፈልጌ አይደለም እውነተኛው ነው